ورحمة الله وبركاته. أنا سعيدة ومسرورة جدا من أجلكم يا خريج القسم العربي لحصولكم على شهادة الجامعية. قبل 4 سنوات عندما التحقتم بجامعتنا خاصة بقسم اللغة العربية أنتم لم تكونوا تعرفوا أي شيء في اللغة العربية. اليوم أصبحتم متخصصين في العلوم اللغة العربية ويمكنكم الآن الكتابة والقراءة والتحدث والتواصل بهذه اللغة. أتمنى لكم النجاح والتوفيق في حياتكم عملكم ومهنتكم في المستقبل. 各位同学，大家好！再次我代表阿布莱罕国际关系与外国语大学东方学系全体教师向各位毕业生表示衷心的祝贺。4年里，大家在专业知识和技能方面获得了应当具备的学识和能力。大学年代是人生鲜花季节，大学生生活将会成为你们珍贵并回味的经历。在告别大学生活走向社会之后，祝愿大家实现自己的理想，在各方面取得成功，能够成为阿布莱罕国际关系与外国语大学东方学系的骄傲。 졸업생 여러분들의 졸업을 진심으로 축하드립니다. 지난 인야지 대학에서의 4년의 시간은 졸업생 여러분들의 인생에 가장 소중한 시간이 될 것입니다. 여러분이 지금까지 배운 그 언어가 여러분을 더욱 이 사회와 시대에 맞는 사람으로 만들어줄 것입니다. 무엇보다 건강하시고 지혜로운 사람들이 되시기 바랍니다. 아울러 그동안 도움을 주신 모든 분들께 감사함을 잊지 마시기 바랍니다. 졸업생 여러분들의 앞길에 신의 은총이 함께하기를 바랍니다. ご卒業おめでとうございます。この4年間あっという間でしたね。今までの思い出を大切にしてこれからもチャレンジ続けてください。皆さんのことを応援しています。 Merhaba arkadaşlar, 4 yıllık eğitim öğretim dönemi nihayet bitiyor. Artık yeni bir hayata adım atacaksınız. Hedefleriniz doğrultusunda engelleri bir bir aşıp başarı yakalamaya çalışacaksınız. Eminim çok da başarılı olacaksınız. Çünkü bunun için iyi bir eğitim aldınız. Hayata her zaman ümitle bakın. Sakın ümidinizi kaybetmeyin. Azim ve gayret gösterdiğiniz takdirde üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir işin olmadığını unutmayın. Hayat çok kısa. Bu nedenle ona sevgiyle, muhabbetle sarılın. Sakın ola ki hayatınızda olumsuzluklara yer vermeyin. Ülkenizin geleceği ve kendi istikbaliniz için hep daha yüksek idealler peşinde olun. Hiçbir zaman mevcutla yetinmeyip hep daha iyisinin olacağını unutmayın. Ben size bundan sonraki yaşamınızda kendim ve sizi yetiştiren öğretmenleriniz adına ve fakültemiz ve üniversitemiz adına sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Esen kalın, başarıyla kalın. Hello my dears, I congratulate you on a great and important achievement in your life with graduation. I wish you ahead even more significant achievements, not stopping there. Another step is overcome, a step to the peak of success and prosperity. I wish you good luck and desired job which will bring you not only income but also the pleasure of the process. Become attainers of your personal goal. I wish you happiness, love, supportive fortune, a bright and self-sufficient future. With the best regards and love, Nurul Sarawi. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأصدقاء الخليجيون. أنا اسمي سرام وكنت أدرس في جامعة أبليخان بكلية الدراسات الشرقية في تخصص اللغتين العربية والإنجليزية، ونحن ثمار الأساتذة، وأود أن أنتهز هذه الفرصة الهائلة لكي أعبر عن الشكر والتقدير للأساتذة الكرام. أيها الخريج، لا يصل الطلاب إلى حديقة النجاح والتخرج دون أن يمروا بمحطات التعب والفشل واليأس، وصاحب الإرادة القوية لا يطيل الوقوف في هذه المحطات. التخرج كضوء الصباح، لا يمكنك أن تحجب ضوءهم. أهنئكم بهذه حفلة التخرج وأتمنى لكم التوفيق والنجاح والمستقبل المنير. ليكن طريقكم مفتوحة. مع السلامة. 안녕하세요. 2019년 졸업생 이슬리컨 얼굴입니다. 올해 2020년 졸업생들 학사학위를 잘 취득하는 것을 진심으로 축하드립니다. 앞으로 어떤 일이 있어도 포기하지 말고 밝은 미래로 해서 도전하길 바랍니다. 그리고
六，让我为你点燃祝福。祝愿你在新的起点上走得更好，更顺畅。4年的时光给了你们太多美好的回忆，而你们是互相最大的收获。祝每一位毕业生一切顺利，祝你们在生活中找到自己的最佳位置。恭喜毕业！ Дорогие выпускники, наше сегодняшнее торжество – это одновременно личный праздник каждого из вас, получивших диплом о высшем образовании, и радостный праздник в календаре всего многотысячного коллектива Казумуймя имени Аблайхана. Для университета очередной выпуск дипломированных специалистов, бакалавров, магистров – главное событие каждого учебного года. А для вас это одна из важнейших точек роста. За этим праздником стоят ваш многолетний труд и упорное движение к овладению профессиональными знаниями и умениями, опыт и мастерство преподавателей, работа всех университетских служб, обеспечивающих учебный процесс. Именно этими общими усилиями, общими целями и стремлениями определяется весомость и неприходящая ценность нашего праздника. И мы верим, что чувство неразрушимой общности с университетом сохранится в ваших сердцах. 2020 жылдың түлектері, мен сіздерді жеке тұлғалық өсу жолына түсулеріңізбен құттықтаймын. Білім қару, білім күш, еңбектің даңғыл жолына түстегім келеді. Аблайхан атындағы халықаралық қатынастар әлем тілдері университетінің атын тек қана жақсы жақтан шығарады деген сенімдемін. Барлықтарыңызға сәттілік. 안녕하세요. 여러분들의 졸업을 진심으로 축하합니다. 여러분하고 처음 한국어 수업 시작했을 때가 생각나네요. 그때는 말도 더듬고 문장 연결도 어색하곤 했었는데 점점 높은 수준의 한국어 실력으로 발전하는 것을 보면서 선생님은 너무 기뻤어요. 또 열심히 따라와준 여러분들이 너무너무 고마웠어요. 졸업은 끝이 아니고 사회에 첫 발을 내딛는 또 하나의 시작이에요. 아마 여러분들이 앞으로 어려운 일을 만날 때도 있을 거예요. 그렇지만 지금까지 해온 것처럼 최선을 다하면 반드시 여러분들은 꿈을 이룰 수 있을 거예요. 여러분 모두 앞길에 행복이 있기를 바랍니다. 여러분 모두 화이팅! шығыстану факультетінің және шығыстану мамандығының түлектері, бүгінгі сендердің көптен күткен осынау нағыз мамандық иесі атану күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Жалпы өздерінің осынау 4 жыл бойы білім алған, 4 жыл бойы білімдеріңді сынаған сәттеріңді енді нағыз маман иесі ретінде әрі қарай нағыз өмір жолында жалғастыруға әрі қарай мүмкіндік болып отыр. Жалпы қазіргі қоғамда интеллектуалды жасампаздықтың негізі білімде дейді. Осы білімдеріңді өмір жолында шыңдап, әрі қарай нағыз маман иесі ретінде халықаралық деңгейде өздеріңді танытады деген шын жүректен осылай үміттеміз. Жалпы сендердің осынау 4 жыл бойы университет қабырғасында және осы шығыстану факультетінде оқыған сәттерінде сендердің талаптарыңды, білімдеріңді біз білеміз. Және осындай сіздер секілді студенттер бізде оқығанға және білім алғанға біз өте ризамыз және алғысымызды білдіреміз. Сендердің болашақта өмір жолында Абай атамыз айтқандай, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар хаван демекші, өмір жолында өз орындарыңды табуға, жоғарғы дәрежедегі маман ретінде қалыптасуларыңа тілектеспіз.